Betul ada pini rong asar ke badan long kan. Ana rong asar maksud tong don makan. Kan komandar sila bangsa amelo ID na ngiti na sakpan. Bang ingkoy bakan arong asar nang cetong dulu lapen labang song bong ardi do klong pen manpeng aluhi lapen nili ning nang pathidun klong lake nili tum nil purbo moja mojadar arong asar stame ning the klong pen nili phan lahayal alamalun ning nang pa bibe pin pen pini ke klem ke damamu ton an sitame ning arong piklo lapen ning chethe piklo Benar mandar babu terana rong long. Don maker andon. labang so putake don plikep ra hini andagdo Mentu ningkan men si rong chokim na so kokimo ta sak hanten. labang so rong ke chokim ke nilitum don ningkan plikeban bagdolo ha alas ladak nang rong nang chokim bangke Nang tum kini la bangsa rong asar ke badan melo nang tum la ton rong pen chot matang te pupar biar na jutang. nilitum bangke kichengsi aron bangke lokhimon aron pensi poho nang phung tekang lo lapen luk me kadu kawi lun barim pensi ni phan nang than nang pare tekang lo lasi lun sepo sitame alang limen babu terang alang lisi labang so lun alam pathir klong pen ni phan lun barim pen poho aven sitame ni phung tekang lo Kini la bangsa rong asar ke badan melo nang chitong don mojadar menten sia berta harapan pasini itu. Kami dapen langsung mipi ang are arnai langsung pulong sitame nili sitong dun lapen pini sitame nili nang sitong dun pening samu ladak nilam thirip cek. To pini dak langsung mipi awar pini phong bong lo alang phan kipu the rong ke rong ajon kiding pulok ke pu une da dia posi nang ta sar chonon pusi peneng ang bong alang ni nili hem che bang si amana peng wang si pini patu yang bong nili alang hem nang humbi si lun siang re kelang pon dia phan si nili hin pen alang ni phan arpu pi tikang